Yes, reka twongere tubasuhuze kandi tubashimira abakunzi bacu mudahwema kubana natwe. Ubu noneho amakuru agezweho tugiye kugaruka ku makuru mu ncamake cyangwa mu buryo buvunaguye ku bijyanye n'uko urugamba rwiriwe. Ariko noneho turebe mu by'ukuri Tshisekedi atangarije iki abadepite n'abasenateri muri Kongo. Yongeye kwibasira u Rwanda bwa mbere mu 2023 irimo isatira Uvira. Tshisekedi ayivuzeho amagambo akomeye, turaza kuyagarukaho turebe n'ibyo avuze ku Rwanda. Avuze ku Rwanda mu gihe nyamara abantu batekerezaga bati ibintu bigiye gusubira mu buryo, ariko uyu mugabo arasa naho abizambije. Reka turebe. Reka rero turebe noneho n'aya makuru arimo atangazwa aho Loni umuryango w'abibumbye igeze gutya usohora itangazo rikomeye cyane rireba mu by'ukuri mu biyaga bigari, itangazo cyane cyane ku Rwanda, aho mu gihe kuwa kane tariki enye Ukuboza u Rwanda na Kongo byemeje amasezerano i Washington agamije guhagarika amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo. Raporo y'igihembwe y'abashakashatsi bashyizweho n'akanama gashinzwe umutekano ka Loni, iyi raporo irenda gusohoka, ariko hari bimwe mu byagiye biba lekiti biragenda bijya hanze bigaragaza ibizaba biyirimo. Aba bashakashatsi rero bakora raporo ya buri gihembwe ya buri mezi atatu, bemeza ko ingabo z'u Rwanda RDF ngo zagize uruhare rutaziguye mu bikorwa bya 2023 byo kurwanya inyeshyamba za FDLR. Impuguke za Loni zikavuga ko ngo abasirikare ba 2023 n'u Rwanda ngo bakoze ubwicanyi bata muri yombi kandi bafunga binyuranyije n'amategeko, kandi batuma abaturage bava mu byabo hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bimwe mu bikuye muri iyo raporo rero ikinyamakuru Jeune Afrique cyabashije kubona, bivuga ko muri ibyo bikorwa ngo abasirikare b'u Rwanda na 2023 basenye kandi ngo batwika inzu z'abasivili ngo bafite aho bahuriye na FDLR. Nk'uko raporo bigaragaza ngo byibuza ingabo 6,000 kugeza ku 7,000 za RDF, hagati ngo 6,000 n'7,000 za RDF ngo nibura ngo bagizwe na brigade nibura 2 ngo na bataye 2 z'ingabo zidasanzwe ngo boherejwe muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Bivuga ngo u Rwanda ngo rwohereje ingabo hagati y'6,000 n'7,000 muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Mu gihe bivugwa gutyo no gushinja ngo hari ingabo z'u Rwanda ziri muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru, ibyo ni ibintu u Rwanda rwo rukunda guhakana, ndetse na 2023 ikavuga ko yihagije nta bufasha ihabwa n'u Rwanda, ndetse ibyo ukora byose bikora ku bagayo. Izi tsinda rero ry'impuguke z'umuryango w'abibumbye zikunda kuvuga yuko u Rwanda ngo ari rwo ruri mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse ngo no mu ifatwa rya Goma mu ntangiriro z'uyu mwaka u Rwanda ari rwo rwabigizemo uruhare. Iyi raporo ikavuga ko 2023 ishaka guhirika ubutegetsi bwa perezida wa Kongo Felix Tshisekedi, ngo bityo ngo iyi 2023 ngo ikaba yarakoze ngo yonyora ry'uburenganzira bwa muntu hagati ngo y'ukwezi kwa kane ndetse n'ukwezi kwa 10 muri uyu mwaka, kuko ariho iyo raporo yanditswe. Raporo ni kandi ivuga ko ku ruhande rwayo guverinoma ya Kongo yakomeje gufatanya na FDLR nyuma yo kwiyemeza kuyisenya nk'uko biteganywa n'amategeko y'i Washington. Ariko turebe noneho ubu ngubu ibivuzwe n'iyi raporo ntabwo ari ibintu bishya, kuko n'ubundi kuva mu ntangiriro iyi ntambara yatangira Loni yakunze kugaragaza yuko ngo u Rwanda ari rwo ruri inyuma y'ingabo za 2023, bihuye na bya bindi Tshisekedi yageze gutya agatangaza mu ijambo rye, aho yavuze ko byanze bikunze u Rwanda ngo niruramuka rukuye ingabo zarwo mu gihugu cya Kongo ntawe azifasha guhonyora cyangwa se kurangiza 2023, kuko ngo nta kiri cyo, ni abantu bari ngaho badafite n'imbaraga. Ibyo rika akabivuga yirengagije ko ubu ngubu Burundi bwatangiye gukuraho kwivana mu mirwano. Reka tuba ariko tubivuga, kuko nk'ubufasha Burundi bwahaga Tshisekedi burasa naho bwabuhagaritse. Abarundi batangiye kwitahira nyuma y'uko 2023 bakozemo akazi. Reka tuba ariko tubivuga, kuko yishe abasirikare benshi b'u Burundi, ifata mpiri abandi basirikare benshi b'u Burundi, ibintu mu by'ukuri byatumye Burundi butekereza kabiri. Ubu ngubu ikigihari nuko Burundi bwafashe icyemezo cyo kuva mu burasirazuba bwa Kongo hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Baravuga yuko bamwe batangiye kwitahira banyuze hariya mu Cibitoki ndetse n'ahandi gusa, ariko nanone ngo abarundi barareba kure bagasanga
gukomeza kurwana na M23 kandi isa n'irimo gusatira umujyi wa Uvira, niwufata izahita ibafungira amazi n'umuriro. Ibyo rero nibyo byatumye bafata icyemezo cyo kuvuga ngo reka duhagarike ibyo twari turimo byose, aha hantu tuhave, ntabwo ari iwacu, dore ko banakurikije ibyo M23 yabasabye ko nibura yabahaye iminsi 7 yo kuba bavuye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bakaba rero babitangiye kare. Gusa ku rundi ruhande hari abasesenguzi bagaragaza ko M23 ishobora kuba yagiranye amasezerano n'u Burundi kugira ngo u Burundi budakomeza kuyitambika yikorera feri yayo, bakemeranya ko u Burundi niburamuka bufashe kiriya gice nyine cya Uvira, yenda batazabafungira umupaka, bazakomeza nyine ibikorwa by'ubucuruzi cyangwa n'ibindi byose bifitiye inyungu u Burundi bizakomeza gupasinga. Ibyo ngibyo ngo birashoboka, ubu cyangwa u Burundi nabwo bwabona busumbirijwe bugasaba M23 yuko yabaha agahenge kugira ngo abasirikare babo batahe. Ikindi nanone gishobora kuba cyabitera ni impfu nyinshi abarundi bakomeje kugenda bahurira nazo hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Ibi ngibi bikaba nabyo ngo bikomeje bikaba ari igitutu gishobora gutuma M23 cyangwa se igitutu cya M23 gishobora gutuma abarundi bafata icyemezo cyo kuva ku butaka bwa Kongo bo bakemeza kwisubirira mu gihugu cyabo, dore ko bamaze kubona ko intambara barimo kurwana kuyitsinda ngo bishobora kuba bikomeje kugorana. Uyu munsi turebye ku rugamba ukuntu byiriwe, ihuriro rya AFC M23 iri ngiri rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, murabizi rikomeje kwagura ibirindiro byayo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Urebye ubu ngubu wavuga yuko M23 iri mu marembo ya Uvira ntabwo yababeshye, kuko ahantu igeze hariya muri Sange harabura ibirometero 30 byonyine kugira ngo ikandagire muri Uvira centre. Uyu munsi rero abarwanyi ba M23 bagize gutya bambura ririya huriro cyangwa se coalition y'ingabo za leta ya Kongo, hariya bagira gutya bayambura uduce twa Sange, bayambura n'agace ka Nyakabere, ahangaha ni muri teritwari ya Uvira n'ubundi. Hanyuma ariko mbere yo gufata aka gace ka Nyakabere, M23 yabanje gufata agace kitwa Bwegera, ifata Ruberizi, yafashe Ruvungi, yafashe Rurambo, yafashe Katogota, ndetse iva no muri centre ya Kamanyura nyine ho yari maze amezi 10 hagenzuraho. Si ikintu gishya kuba yari hafite, nubwo hagiye habaye ibitero bitandukanye bigamije kuyikuramo, hakaterwa ibibombe biturutse mu gihugu cy'u Burundi, hakaba imirwano ikomeye, ariko iki gice n'ubundi M23 yari isanzwe ikigenzura. Kuri ubu rero ikintu gihari, ubu ngubu M23 iri kunyura mu muhanda munini wa RN5 ugera mu mujyi wa Uvira. Uyu muhanda irimo irawunyuramo umeze rwose nk'ukubuye, nta musirikare urimo, nta FDLR, nta FRDC, nta Murundi, nta Wazalendo, irimo iragenda yitemberera. M23 urebye irasa naho ku bantu bazi by'urugamba irimo kurwana imanuka, bisa naho ifite intego yo kugenda igafata vuba umujyi wa Uvira duherereyemo ubuyobozi bw'intara Kivu y'Amajyepfo bwashyizweho na leta ya Kongo, kuko ubu ngubu wavuga ko Uvira isa naho irangaye nta burinzi ifite. Ari aha M23 kugira ngo iyifate ntabwo yababeshye, kuko nk'ahantu bita ahangaha muri Sange M23 yafashe ni centre iri mu birometero 30 ugana muri uyu mujyi wa Uvira. Kugira ngo rero AFC M23 ifate umujyi wa Uvira ivuye muri Sange, irasabwa gusa kubanza gufata ibindi bice by'ingenzi. Ni ibice birimo centre ya Runingo na centre ya Kiriba, nazo ziri muri teritwari ya Uvira. Urebye rero ngibyo mu birometero 30 gukora mu two duce ni ibintu biyoroheye cyane, dore ko nta na obstacle cyangwa nta nzitizi irimo kugenda ihura nazo mu nzira, iragenda isa naho yitemberera nta kibazo ifite. Hagati aho urebye ikindi cyatuma M23 ifata Uvira mu buryo bworoshye nuko FRDC ndetse na Wazalendo bakomeje kugenda basubiranamo, kuko nk'igihe M23 yafataga ibice bikomeye nk'ariya ubwo yafataga kiriya gice cya Ruvungi, ngo hari ukuntu Wazalendo itumvikanye na FRDC. Wazalendo ivuga ati ntago mugomba guhunga ngo mwerekeze mu bindi bice mujyanye n'intwaro, ahubwo intwaro ni muzisige, ni muzidusigire mugende mwenyine. Ibi rero ngo byatumye havamo ubushyamirane, bituma barwana. Ibi rero bigaha imbaraga M23 zo kuba yakomeza ikavansa ikaba yagera n'imbere.
Reka rero nk'uko twabibasezeranyije ntidutinde mu makona, iyo ni update twabahaga. Ubu ngubu M23 yamaze gufata Sange, isigaje ibice bike cyane, n'udusantire tubiri twonyine kugira ngo iba yabasha kugera hariya mu mujyi wa Uvira. Kugeza ubu update ihari itugezeho ni uko muri Uvira abaturage bamwe batangiye guhungira Karemi, abandi batangira guhungira i Bujumbura mu rwego rwo gutinya yuko izi nyeshyamba zabasangamo hariya muri uriya mujyi wa Uvira. Bikaba ari situation ubu ngubu igezweho. Uvira abaturage bapanitse, batangiye guhunga kubera ko barimo barabonamo M23 ku marembo yabo. Reka tuve Uvira rero, tujye hariya Kinshasa mu nteko ishinga amategeko y'iki gihugu cya Congo, aho uyu munsi ku wa mbere Perezida Tshisekedi yagombaga kugeza ijambo rigaragaza state of nation cyangwa uko igihugu gihagaze ku bageze inteko ishinga amategeko umutwe wombi, ni ukuvuga abadepite n'abasenateri. Perezida Felix Antoine Tshisekedi rero akaba yagize gutya abagezaho iri jambo nk'uko nyine byari biteganyijwe, ariko noneho ni ijambo ryaranzwe ahanini no kwikoma u Rwanda, kwikoma M23, bikaba mu by'ukuri kuvuga kuri M23 irimo isa n'isatira Uvira, akaba ari ikintu abaturage bari bategereje cyangwa n'itangazamakuru mpuzamahanga ryari ritegereje. Tshisekedi rero mu by'ukuri yavuze iri jambo mu gihe ku wa kane yicaranye na Perezida Kagame basinya amasezerano y'ubufatanye mu by'ubukungu ndetse harimo n'ingingo z'umutekano. Bityo rero Tshisekedi akaba agize gutya mu ijambo rye yumvikanisha ko u Rwanda ari rwo rwishe agahenge kagize gutya kasinyiwe i Doha hagati ya M23 ndetse na leta ye ya Congo. U Rwanda rwo rwishe agahenge, akavuga ko mu by'ukuri nubwo umutwe wa M23 ukomeje kugaragaza yuko ingabo ze za FARDC arizo zagize gutya zikica agahenge, ariko we atari kabibona, ahubwo ngo aka gahenge kishwe n'ingabo z'u Rwanda zagize gutya zikagaba ibitero ahantu hatandukanye ku birindiro bitandukanye by'ingabo za Congo. Tshisekedi rero mu ijambo rye tugiye kureba mu magambo mu by'ukuri aho yagize gutya akavuga kuri M23 ndetse n'u Rwanda. Haro yagize ati bitandukanye n'umutima mwiza wacu ndetse n'amasezerano aheruka gusinywa, biragaragara ko u Rwanda rukomeje kwica ibyemeranyijwe. Urumva watangiye ashinja u Rwanda ko rwishe ibyemeranyijwe yaramura n'ayo masezerano. Ati yemwe n'umunsi wakurikiye isinywa ry'amasezerano, imitwe y'ingabo z'u Rwanda yagabye ibitero ikoresheje intwaro ziremereye zarasiwe mu mujyi wa Bugarama wo mu Rwanda, ni ukuvuga mu Bugarama nyine i Rusizi. Ati bituma habaho iyangirika ry'ibintu n'itakara ry'ubuzima, by'umwihariko mu duce twa Kaziba, Katogota na Rubarika muri Kivu y'Amajyepfo, bituma agahenge kicwa. Ariko reka turebe noneho M23 yayivuze iki. M23 Tshisekedi yagize ati umwaka wa 2025 ati usize uburasirazuba bw'igihugu cyacu bugiye mu gihe cy'icuraburindi rirenze irindi ryabayeho ryose mu binyacumi bishize, cyangwa nyine kuva mu myaka 40 ishize, aho mu mezi ya mbere ihuriro rya M23 ryifashishije ubufasha butaziguye ryahawe n'ingabo z'u Rwanda, ryarangiza rikagaba ibitero bikigarurira Bukavu, Goma, bigatuma n'ibikorwa byaryo byaguka. Ati ibyo bintu rero byatumye M23 yagura ibikorwa by'iterabwoba mu bice binini mu ntara za Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Ati ibyo bikorwa birazwi neza ko bigamije kwigarurira umutungo kamere wacu no guhungabanya inzego zacu. Ibyo bikaba biherekejwe no guhungabanya uburenganzira bwa muntu, kwica abaturage b'inzirakarengane, gufata ku ngufu ndetse no gukura abaturage mu byabo. Kubwa Tshisekedi rero we akavuga ko M23 ifashijwe n'ingabo z'u Rwanda aribwo ngo yabashije gukora biriya bikorwa, ariko ngo agasanga ngo nyuma y'uko ngo ingabo z'u Rwanda zizaba zimaze kuva ku butaka bwa Congo, ngo abagize M23 bazabakanyaga, bazabahambira kabisa mu buryo bwose bushoboka. Uyu mugabo rero akaba avuga ko ibyabaye bishimangira ko nyine ngo kuba ingabo z'u Rwanda ziri muri Congo bishimangira ibimaze igihe bivugwa n'impuguke za Loni kuri Congo zakunze gushinja u Rwanda kugira ingabo ku butaka bwa Congo. Tshisekedi kandi mu ijambo rye akagaragaza ko intambara iri mu gihugu cye atari inyeshyamba z'imbere mu gihugu, ahubwo ngo ari igitero cyaturutse hanze y'igihugu cye, ni ukuvuga yavugaga mu Rwanda, ngo n'u Rwanda rwateye Congo. Uyu mugabo mu gisa nko kugaragaza ko yiteguye gukomeza intambara, yashimangiye ko uko byagenda kose mu gihe cyose umudugudu nibura umwe
cyangwa agace kamwe cyangwa umusozi umwe ugitewe ikibazo n'intwaro n'ingabo zitemewe, cyangwa se mbese no muri make mu gihe hari umudugudu umwe cyangwa igice kigifitwe na 23, umukoro we ngo uzaba utararangira, kuko icyo ashaka ni uko nta gace na kamwe kazaba gafitwe na 23. Reka rero tubizeze kongera kubana natwe, jya ariko muri komenti utwandikire ibyo wumva twakosora cyangwa ibyo twakoze neza, cyangwa nawe utange komenti kuri aya makuru twabagejejeho, ukore like, ukore na share kugira ngo abantu benshi bakomeze kudukurikira, ariko mbere na mbere banza ukore subscribe tujye tubana iteka. Urakoze, ugire ibihe byiza.